aing mah euy. Sekarang anak puasa teh wah ini kalagian tuh biasanya jam segini. Aya di anak puasa gue. Aing jadi hilang eupan gua. Saya foto begitu pas datang di sini. Kere foto aing. Ah si bos tuh kebeneran kerja hayang nguseup, aduh hayang nguseup pisan. Ah ini sarana mah aya si Aceng teh anak buah kucuk. Dah aing. Mate kotok aing jangan lah. Kotok aing. Kotek-kotok lah tugane aya di kandang ayam. Kotok ibu urang si Aceng urang sok ngajalan. Ah ini mah beunang kajailan ku si anak buah kucuk teh. Bos mau upan tuh, orangnya tuh mau upan, Aya tenang cing. Aduh, aya panas cing Oh, benar. Menang tapi cing orangnya tak. Aduh, Sok kita ke panas sok buru. siap, bos. Tab cing ieu pananya sok. Oh iya bos, upan. Sok eta panas Siap. urang ada halus eta. Ih, ieu maning bau bos, upan teh. Bau mana mah? Bau. Amuan geus eta mah ti kotok. Ah,